भाई मत भारी डर नागुच बोटिंग पानी गोटे शिवंकर मूर्ति है। फाइनाली सांग मैंने आम आसिक पहुँचगलु सानघागरा। देखो सानघागरा गेट यहाँ ये बाइक पार्किंग सेपट साइड में बाइक पार्किंग अच्छी एटा भी बाइक पार्किंग देखते एमती कि ये फाइनाल आमर एंट्री बेले ये अच्छी आमर बोटिंग अच्छी आप देखु ये भाई मैंने डाकुंट बोटिंग करा कौन कौन बोटिंग टे करवा देखा चलत कौन हम टे हाँ कर मैंने कहते बोटिंग टे करिया संजय बाबू करिए ना आपण पानी की डर आपण कौन कुकुर कुकुर डरे कौन बाघ बाघटा बिलुआ बाघ न देखने बिले देख से कथा बिलुआ नुहे बाघ। अरे भाई ये कौन हलुचे जोर भाई मोर पिंधिला पर भासियो भाई डेई ट्राई करनी कि भासुनी भाई ये कोड ता निजे त हमें जति वजन हो सब पिंधिने बेलून पिंधे नहीं सब बुड़ी जाए हमें पिंधुनु रखई दी मोर बैग अछि एवडा कोन भाई मोर पहरियो बोली भारी खुशी होउची डेया मार दो हेलमेट पिंधि जाऊ भाई मो पे गोटे सेफ्टी जैकेट आने भलटे देखी भाई आनी बोलो ना ना जमा मरिया कथा कौन जय श्री राम भाई एटा सोलो ना कौन भाई एटा कौन भाई भाई लो यही भल पाइबा तोर गलुनी भाई देव भाई टे साहाଯ୍य कर धन्यवाद भाई रो यार काई हुक पाऊनी भाई मोर पाऊने भाई मो जैकेट पाऊनी मु कौन करी टाणी दौड़देमी तो जहाँ कहे चलत एबे बोटिंग भाई मैंने मो जैकेट पाऊनी तथा चेंज कला पर पाऊनी कौन करी चिरा फटा पिंधि जा करिया कथा यही भाईटा मोर भाई की भगारी मु भी जानी पारनी भगारी कौन चिरा फटा दूसरी सी भी पाऊनी चलत एबे जिबा भाई मैंने मो जैकेट पाऊनी तथा चेंज कला पर पाऊनी कौन करी चिरा फटा पिंधि जा करिया कथा यही भाईटा मोर भाई की भगारी मु भी जानी पारनी भगारी कौन चिरा फटा दूसरी सी भी पाऊनी चलत एबे जिबा फाइनाली बर्तमान आम बोट बसु चलतु केमती बस कौन हो देखिया भाई मोर 3 जन ऑलरेडी पलैले बोट रो आम बस देखिया बोटिंग टे करिया बोट रेडी चलो जिबा हमर तो चललु देखन भाई मते एकुटिया गोटे पट छाड़ दो हां स्पीड देखि की आर पडू जा ना ना मो एकुटिया गोटे पट बस जाए पछू जी तेल पके करे जाऊ भाई ओजन टे अधिक डर फाइनाली बोटिंग कर जी खुशी ना से डर भी लगुच मिछ कहीं मोर गोटे दी आड़े बुलाऊ देखो दी आड़े बुलाऊ अरे भाई बोटिंग कर सत बहुत डर लगुच कारण हालुआ ना भाई एक्सीडेंट हो रे देखी रे भाई गाड़ी बोलते जीवन चलैनु जोर लगा कर भाई गाड़ी चले चले 200 किलोमीटर गाड़ी फसी ड्राइवर भल नुह भाई ड्राइवर मु स्टेरिंग धरती से स्टेरिंग ठीक धरी पारनी अभ्यास नहीं स्टेरिंग धरियार कौन करिया तू देख एपट सेपट भी सीउ कोड से पळेले तू एठी खेळुता बाका पक्का चाललो सुनील तू इका
ଦୟାକରି क्या ମୁଁ ଚଲେଇ ଏଇଥର ଏଇ ଷ୍ଟେରିଂ ଟା ମୁଁ ମୋଡ଼ି ଦିଏ ଏଠି ଗୋଟେ ଢେସା ମାରି ଦଉ ବୁଲିଯିବ ଗାଡ଼ି ହଁ ଦେ ବି ପିଟିଏ ବେ ନା ଭାଇ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି ଏଇଥର ଯିବା ହଁ ଏବେ ଯିବ ଭାଇ ଏତେ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଭାଇ ଏତେ ସମୟର କସରତ ପରେ ଆମେ ସିଧା ଯାଉଛୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି କଣ ଅଛି ହଁ ମୁଁ ବୁଲଉଛି ଷ୍ଟେରିଂ ମୁଁ ଧରୁଛି ତମେ ଟେନସନ ନିଅନି ଭାଇ ମତେ ଡ୍ରାଇଭର କରିଦେଇଛନ୍ତି କଣ କରିବା ଭାଇ ମାନେ ଯାହା କରିବେ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ କିଛି ଦେଖାଉନି ଏତେ ସୁଯୋଗ ଭାଇ ମତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି ବୋଟିଂର ପାଣି କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଡରେ ମିଛ କହୁନି କଣ କରିବା ମୋ ଜୀବନରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଗା ଡରେ ସେଟା ହେଲା ପାଣି ପହଁରା ଶିଖିନି ହାଲୁକା ଟିକେ କଣ କରିବି ବସି ଷ୍ଟେରିଂ ମୋଡୁଛି ଏଇଟା ଷ୍ଟେରିଂ ଆଉ ଆମର ଭାଇ ଗୁଡା ବୁଲି ମାଛ ଧରିଲେଣି ବୁଲି ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ମାନେ ଚାଲ ରେ ମାଡ଼ି ଚାଲ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁଆଡିଆ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏ କୁଟା କୁଟି କାହିଁ କରୁଛ ଆସିକି ପାଖରୁ ମାର ଭାଇ ଚାଲ ଏଟା ଭାଇ ନା ଭଗାରି ଏକରେ ମତେ ଡର ନାହିଁ ହଁ ମୁଁ ବୁଲଉଛି ହଁ ଏ ପାଣି ଛାଡ ମୋବାଇଲ ଅଛି ଭାଇ ମୋର ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ ଖାଲି କୁଟୁଛି କୋଟିଆ ପାଇଁ ମଜା ଆସୁଛି ଭାଇ ଚାଲେ ମୁଁ ତ ଭାଇ ଷ୍ଟେରିଂ ଧରିଛି ଟ୍ରକ୍ ଷ୍ଟେରିଂ ଯୁଆଡେ ମୋଡ଼ିମି ସିଆଡେ ଯିବ ଚାଲେ ହଁ ଏବେ ମୋଡୁଛି ବା ତମେ ଚାଲୁନ ଏମିତି କିଛି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମୌଜ ମସ୍ତି ଚାଲିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ ପାଣି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶିବଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ପୁରା ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଇ ଦେଖାଉଛି ସେ ଜାଗାରେ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି କେମିତି ଦେଖା ହେଉଛନ୍ତି ଠାକୁର କାମ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି ଅସମ ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପୁରା ମୂର୍ତ୍ତିଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ପୁରା ପାଣି ମଝିରେ ଅଛି ପୁରା ନେଇକି ସେଇଠି ରଖିବ ପୁରା ଆମେ ପାଖକୁ ଯିବୁ ରଖିବୁ ଜୟ ଭୋଲେନାଥ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ହେଇଛି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି କାମ ଚାଲିଛି କାମ ସରିଲା ପରେ ପୁରା ମସ୍ତ ଦେଖାଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମଝିରେ ହେଇଛି କାମ ସରିଲେ ପୁରା ଅସମ ଦେଖାହବ ଆପଣ ବିଲିଭ୍ କରିବେନି କାମ ଚାଲିଛି ଏବେ ପୁରା ମଜା ମଝିରେ ଅଛି ଆମେ ଏବେ ଯିବା ଶିବ ଆମେ ରିଟର୍ନ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇକି ସେଠି ଯାଇକି ଦେଖିବା ବାହାରିବା ଆମେ ତ ଆସିଲୁଣି ଭାଇ ତାର ଆସିବା ପାଇଁ ଜମା ଇଚ୍ଛା ହଉନି କ'ଣ କରିବା ଆସିବା ବାଧ୍ୟ ପଳେଇ ଆସ ଛୁଆ ଯିବା ଲେଟ୍ ହଉଛି ଆସ ଜଳ କରା